To nakaliang jungi na Sora Circle jangan sen PGP angkat ke Carlos Karmi kadang juga kajing itu rekap jong nakaliang jong nong ilam na po Central Budi di agini kendiat sengi bela diam ngilayo kajing ujor naki parado persnam ki badon nang ti po majai ki baya le kam khai patang kam tamaka kam khai motion Bangladesh akaba namar kumbangi yui kumbangi tip i bagai kini kendiat sengi bela diam nakaliang jong kakut kalau penmi katugoi ke ordar kaba ang ba barok ki kali kamai ki ban biang de kat uktidiat nadu ka permit nadu ka fitness berkum tatar ti hadian bakakut kalau penmi ya ketuk ordar tiki kini ki kali barok ki bomdan ki kat isla barok layak no barok kumbakalong hadu mentahi kalong kendai pesan-pesan mat ki kali kiyang ki badai jongki pardo persnam jungi ti banyo ban khai biang sasisian ngi haban penbiang ki kat isla ti hoi le sina kaliang jong kaseng jungi mdan yai ban persya ka bede kata di barokat ki parado persnam jungi ki habaki fuan ki pentib ini ro kila pentib ba barokat ki lele ki kot islah pentib ki kot islah mereka ika ba pelong pada yang banwan sani banwan banyak keren banyak kendu ya isiam pelong ba kini ki kendiat sengi hadian balawan kata ordar ki kalina po asam ki es ki nl ki wb ki wan mentah po majai banwan ban kamai ti nakaliang jogi nong seksnong nang tiru ki nong hai nang thina po majai ki pentip yang ba kini ki kaliru umdai bora ki kasi ki wara hida ki wei pat ki mo ki barjala yakini ki kali ban khai hang ki nomor ba menta kumbakalong hapo majai ki kali ki dan tangat tu kan ki kali ki ba khai po majai jadi nak kata kata ka wei ka kali kayo lai trip so trip jadi nak kata kata ngi wan sene ban pensnoi si am ban hakabiadei bat ka training license bakini ki kali ki dei bandan ki training license ki babiang kenang balada nakaliang keseng jongi kin lek bansak iki nilai bansak iki ni kali lada kimdan kitering license kabumut kinwan sani ban le kitering license tinggal keren isai be isi amru be imdai ban ay kini kitering license lada kiwan sani dai lada ngilek yang ting isyak lada ngipen sangi aki lada ki wan sani kiyo ta kamdan cumut kata karkom kata kajengya dan ti kajengi dan nakaliang jong isi amru ila pensai ong ba yakikini ki kali ki bawa bahar kum ki es ki andal bat kiwei ki badai na ka RTO ka bana sabar i imdan kanu kalenti ka ba nong ban khanglat yaki bakum kita kali nomor beli ba ka RTO jongki ka kamyadan je dei ai ba kalika nang ni ka office ni te yong ba yakini ki kali te ngin habban yakran yaki bor jongki jongkum jong ka transport department ka badan ni ka jela ka jongi ba kan hab ban pek kemi benya yakini ki kal ki bakum kini kali laki dan yang kata ka permit ka basya yaki bakin rung kum sabardar kindu yau chief executive member jongka KHDC hakabangi kum ka FKHP sang kini nimansi ban wan chakani ka meet bijing ekran hakabide bat ka bijing issue ya kini ki trading license jong kini ki security agency ki banabar hakabangi i ba ka bijing exploit jong kini ki security agency firm ki banabar hakabaki bun ba ki kun sama jong ki laut ka nam namar ba bijing siu ko jong ki bat ya ka baki kut maki ba hakari jong department kalong ka ba haka department kalong ba he kata ke private ni ke public sector dia harga syam ba hadin mengelak pesco show CM habide begani dan nakaliang kejongi yang ba namar ba ibut pat kini ki di local kejongi ibam ju participate ya kini ki tender kiba wan napo ki central government nakata-kata kebu kecing ya ki namar ba ila syam ba man bagi check kini ki tender ning ba jam ilap ba kini ki local security agency kim syam lala ban participate ani kim chimlala ban kot bor hakabide ban yahap kata tandar kai tina kata ngi nakaseng ngi wan pesco bang nong kerja awareness pesco sikini ki security agency ki badan hapo shillong ya ke baki la seng hi daki pardok prastam jeni ba sobha bagin participate yakini ki tanda kiba wan namba central government kang bangin la ban tek lakam ya ke jingwan dengan security agency pelabar